In pagyanon long nakamatay, hati niya pagpinda sadya sin kahalan. Sarta inyawalihan, kumakkal siya, hapuas sin pagbuklak, sin nyawalihan, iban sin jasad. Ay inhati sin pagbuklak, pagbutas sin nyawalihan, iban sin jasad, inqita'u tasarrufuha 'anil jasadi bi khurujil jasadi an ta'atiha. Amo na in mautod, mapugtol. In pag-amulahi sin nyawalihan hajasad, hasabab sin mig na in jasad, maig na in pagtaat kanya sin jasad. Karna fa innal a'dha'a alatun lirruh. Sabab law na in a'dha, in amin ang gawta ta ini kataan, kapanyapan sin nyawalihan. Sambil ingkaunan sin amin kapanya pansin nyawalihan ini biya na sin lima, ipagkapanglubak siya sebab panyak siya sin nyawalihan. Intay nga hikapangdungog siya, hati na hikapangdungog sin nyawalihan. Wa tubsiru bil ain, sarta in mata mahinang siya hikapangita. In katan ini panyak alat uusalun sin nyawalihan sin kita ingkatan sin anggaw ta baranta. Sarta wa ta'lam haqiqatul asya'i bil qalb. In imingat sin katan sin amu in kanyuk-nyukan sin katan unu-unu. Amu na in pangatayan. Sarta lawn in pagyanon ta pangatayan dun ha ini. Wal qalb hahuna ibaratin anur ruh. In pagyanon tay maksud sin pangatayan pagyanon tarun na ini amo na in nyawalihan. Hati niya wala piyarrak di Imam Ghazali rahimahullah in pangatayan iwan sin nyawalihan. Farruh ta'lamul asya binafsiha min ghairi ala. Sebab may ta niya hinang in nyawalihan amo na in atay. In atay kesa kupansin kita, amo na lang in mudgha, amo na in dugo na kumpul na hindi halong sin daghal ta ini. Ang palong Imam Ghazali in haqiqat niya amo na in nyawalihan. Sabab maita farruhu ta'lamul asya'a binafsiha. Sabab lang na in nyawalihan, kaingatan niya ingkatan uno-uno amo in samata-mata tuod siya in makaingat min ghairi ala hawayroon na panya. Hati niya misan wayroon na rin doon in amo in dugo na kumpul halaw sin pangatayan ta ini manjer na siya makaingat. Kuno bangkaw matay kaingatan mo rin katan. May kan wayroon na rin doon in amo in atayam. So in hakikat sin pagyanon qalb amo na inyawalihan. Inyawalihan kakkal siya. Inyawalihan amo in matan makaingat sin kataan. In tada ni apabila kau matay wayroon na raydo in dugo na kumpul in atay mo, kaingatan mo pamasi-masi in kataan biya na sin sumunod mawas sa tay. Walidhalika qad yata'allam bi nafsihi bi anwa'il huzn wal gham wal kamad. Hasabab yan lang na magpakananam sakit amin nyawalihan ini. Singkatan jinisan sin sakit. Deng naman hapagkasusah iban singkatan uno-uno. Iban sin buga. Salta wa yatana'am bi anwa'il farah was surur. Sarta inyawalihan amo in bukon na rin yung pangatayan niya maka nanam na isab sin kakuyakan. Iban sin uno-uno na amo in hikarayaw kaniya. Wa kullu dhalika la yata'allaqu bil a'dha. In katan yadto laong Imam Ghazali wayroon na panglamod-lamodin ang gawta. Sumagawa inyat tukatan in makananam amo na in nyawalihan.
فكل ما هو وصف للروح بنفسها فيبقى معها بعد مفارقة الجسد. Ingkatan laung Imam Ghazali sin amuin kaya sipatan siya bat insya lamud hanya walihan, insya kumakkal siya hapuas magbuklak iwan sin jasad. Ingkatan sin kaya sipatan bat insya nya walihan, lamud siya hanya walihan, kumakkal siya mapuas iwan sin pagbuklak iwan sin jasad. Wa ma huwa laha biwasitatil a'dha fayata'attal bimautil jasad illa an tu'adu ruhi ila al jasad. Adapun ingkatan sin amuin hinang in maghinang kanya amuin ang gauta apabila magbuklak na inyawalihan iwan sin jasad magad yadtu katan ma tugtun. Hasabab yan bangga mapatay way na pagkaon. Sebab maita lamun in pagkaon hajasad. Way na paghibal sin limamu. Sebab in paghibal lamud hajasad. Way roon na pag-atud. Sebab in pag-atud lamud hajasad. Apabila yan tumagbuklak inyawalihan iwan sin jasad magad hajasad din yan tukata. In pagsambahayang way roon na. Sebab in pagsambahayang lamud hajasad. Sumakawa uno in lamud hanya walihan. In lamud hanya walihan, amo na in panghati, amo na in panungtong, amo na in sakit, amo na in kuyang. In katan ini lamud hanya walihan. Hasabab yan apabila kau mapatay, biasin masabot ta susungon, magad ini kay mo kata, magad in panumtong mo, magad in panghati mo, magad in sakit, kasusahan, iban sin kakuyangan daylun kay. Sabab lamod siya niya walihan. Di siya mapatay hakamatay sin jasad. Amo yan.